เป๊ะจุดว่าเป๊ะจุดตอนระหว่างถอเป๊ะมุดเสียงภาษาเกาหลีตัวจริงนะเหรอจุดที่อีอ่ะเป๊ะจุดชอถึงเบาคำถามนะจะขอแต่มัวแต่ดูได้หรอนึงมากๆแต่นึงอย่างคำถามจีจงนะเหรอเจ็ดแล้วก่อนนึงมุนเลือกข้อผิดแต่ชิมันนึงมุนเลือกข้อถูกตอนนั้นเหรอปิดจือลีแต่มัวเปล่าข้อเหรอมัวอีข้อนอเทผิดซื้อแต่ชิมันนึงมูเป๊ะข้อถูกจะนึงมุนเลือกข้อถูกเลยนั่นนะเหรอ thầu nếu muốn sát cho nước này họ chỉ dùng lý thức cho lý khó đỡ cho nếu chỉ muốn lựa khó thức để chỉ căm thảm tê tia mà là còn nếu muốn lựa khóผิดnó nè để khóที่ý nó để nên xót thường bỏ căm thảm nèเราmuốn cho nên chủ muốn chữ cho căm sạp một nửa kéo không cho bao nhiêu căm thảm nè cho khóที่nên muốn bề chỉ tao căm thảm để โอกาสขอเนี่ยอย่าผิดข้อเดียวจะนึกเสียหังนั่นน่ะอย่าเรามุ่งโจจุดที่อ้อยอ่ะ bạn nói thơ rồi và cho sinh อุตสาหกรรมเทคนิคกรรมเนาะอยู่ตรงแยกต่างหากเนี่ยสิ่งเนี่ยอ่ะจะเรียนเดี๋ยวจุดสำคัญเดี๋ยวว่าขนาดเนาะจะจุดอยู่แตกต่างกันนะอย่างจะหนึ่งย้อนตัวจะหูภาพนะจะหูภาพเดี๋ยวอุตสาหกรรมเนาะมาแต่เราเนี่ยกูอยู่ว่ามัวลิเต้งเชวันหนึ่งกาแต่เราเนี่ยหนาวเรียกแต่เครื่องจักรวันหนึ่งจูเรานั่นนะอย่าง để sĩ các sĩ cầm nó mà tê rồi nữa tạo cho tê phạm cái phạm bùa là một trâu tê cái ta tê nó là ở chỉ hút pháp để ó và khả năng nó ó mua nó chỉ nữa chỉ sĩ khử nữa là một trâu khó tí bé khó tí bé nó chỉ thấu nên một sỉnh phi xe và phát và ý kỳ là cản an chế này ở chủ nhân trong một cái khó ngay vấn đề ta nên mà một cái khó nhua này là một vấn đề một cái chỗ ngay vấn đề nên xóa mà một cái chỗ và bốn lượng là chỗ tầm khám vấn đề nhua nên một sai chỗ hút pháp là chỗ grab vấn đềอยู่đầu tao ngay là vấn đề nào nên một cái chỗ ngay là vấn đề ta thì chỗ bốn lượng nó đầu thế chỗ tầm khám vấn nhuaนะnên mà muốn lo cái thầu thái nó nè